Halo adik-adik, agak kareba. Baik-baik toh? Alhamdulillah. Masih bersama saya, Kakak Rubas Pakampi akan menemani belajar bahasa daerah adik-adik. Dan hari ini kita akan belajar bahasa daerah Bugis, buku Manenungeng, karya Sukardi Maja MSI. Dan bagi adik-adik, silakan tekan tombol kiri di bawah ini, yaitu tombol subscribe. Dan like acara ini agar supaya adik-adik tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke adik-adik, kita langsung saja pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran 5. Tema objek wisata Goa Parinding, halaman 19. Yuk kita baca sama-sama. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Kita langsung saja adik-adik. A few moments later. Pelajaran 5. Tema objek wisata. Onroang Sipakario Rio. Mak baca. Latihan 1. Tapacenori bateta bacai abacangi riawa. Goa Parinding. Goa Parinding ia engkae ri kelurahan Batu, Kecamatan Pituriase, Belana, kira-kira 30 km pole ri Pangkajene, ibu kota Kabupaten Sidendreng Rapang. Goa Parinding pangatakna Sibawa dan Rina Batu. Lalenna matingka 2, engkasalo maleko-leko, kira-kira di kilometer betu ulu saloe waena macinong nama ceke waditoi rionroi ceme. Ia coritanna tau bunga runtu engi Goa Parinding ia naritu lagoncing riwattunna tadeng manukna aga natuntuni lalenna tepa naruntuk ni macake riolo na goae. Mapamula ni watuero maroani pak kamponge. Oroane makunrai anak-anak tomatoa. Yang kai riset denal lau mitai makotoro paimang. Pole mabelae. Latihan 2. Baliwi pakutanae engkae riawa. Nomor sidi aga asenna ulu abacange riase. Nomor 2 kenroi monro goae Parinding. Nomor 3 aga akan jakenna Goa Parinding. Nomor 4 niga tahu bunga runtui Goa Parinding. Nomor 5 marisen niga iaro Goa Parinding aga tanranna.